Government officers, the volunteers, Bati Minister Chuni Baro, Tadaki Dan Saudong Saukun, Hani, Iwan Batua Yuplay, Nagabanta Chomki, Iway Payway, Bow Play Teku, Tepang, Yagani Gajir Kulang Chuni, Mentakasni, Mentakasnem, Hakani Kasni Bakrau Chuni, Uplay Teku, dan bahkan ini Eucharis berkuat, nampak kecil semua joki baro iway iway. Go henmen go para, jo ini kubur bagi long kinong pot, kenang barong kebakre badaniam, yang kecil maya berkuat. Balai ketenmong bagatamne, nama yang barang berterima rakha, naga cimaya paskan, kajim, kajim syakshitam, kajim syaya, kajim mipa jongkres, bar legani kajimaya paskan, lapen mentabian, ha kayu karis berkuat, hadaba undai bagi syukurma, Henry. Gaur long yang sisa bau kres rim
Ushachitom, Ushaya, Badumir Batiem, Ukria Eleni, Banpanim Yagi Baro. Kerana kasiti Jong Polos, kasiti Syak Hebrew, kerana kenai kanan kasau, kerana syai kini, ba ondeshu, dagas nam jotumrat, bersaya di ngapot kesang jongi. Henry, Ukristi Delani, Ushim jaga cakap jong langknya, dapat play ragas nam, bersaya kut yagi baro. Kini baru kata nama, keciknya cuma play yagi. Kenapa keciknya dia keciknya, keciknya play kan long kebacanai, mangkapur, bermana kiriman. Hoi, ini ba, uplay, ulang keciknya, baru ini ba. Kalau ikut liway play ulang keciknya. Siapa tong yuane sopna. Hak siti ba jom polos raposa Timotius, liway sausan. Ba junior, Argentes nama beliau, jaga batikan kebah. Misian, ba uplay, uye, yang diberi hadu kata-kata. Ukuran pelayan yang ibarat. Gede kecil kuat cukai mana kapur, mana kelemah. Undai tak sifat kuat. Barbor, yang kecil kuat cukai. Nama bagi ini ukuran pelayan yang ibarat. Jangan kapur, perabot ia lenda materium. Ngapain pesan nak bagi? Siapa yang terbaik pakemat pesan nak mesti cerai. Jongkok Benedict bahkan Rio. Habor kayu karis berkuat. Nashim nasot nakane kejikai Jongkok Benedict bahkan Rio. Post Synodal Apostolic Exhortation Sacramentum Caritatis. Kabalikom kayu karis kedai kejimaya kabagidai bangit. The mystery to be believed. Kali kesaksian kepercayaan dia kata kecilnya keberkautan kebayaran Yesus banaiti kecilnya nagabanta kiparalak mengamak kiparalak idai kiparalak jauh try waspai wale kasan kanai Yesus na ia jadi hadu kebukut waspai wale kanai way uyane setu ini bersuapan yang bawa dipena Jisu masai dikerja jadi apostol kecil semua. Pasal Yohanes kanai sausan. Haga juga rukam. Jisu yang ten haga karis berkuat. Ban ini yang ibarat satu berkuat. Dan kabar kedua yang kami perkenam bahani bangin pa. Terkadang orang kesyim. Kali kelon kami cina. Kesyim. Kali kalau kesenam cuma, kali kali banten mau yang luka apa sudah apa. Kali kecimaya kebakrau, jika banginam nak bantu tu jalan lepen. Kalau apasal berkuat, doktor juga malang berkenik. Wang ngane kenal badut sengau tu. Henry belum nak bersuatu sengit. Undang bayi dari bangsa betul tanah, kebawa pasti betul. Nyinyek kerana bagi slow tu, ya kali kecing cungrai agai karis betul. Kebawa gaya karis betul kali kecing maya, kebawa dari bandenya, the mystery to be celebrated. Kebawa gaya kecing punya karis betul, kilingdo penmenta. Kadang-kadang Yesus sengbu ya kilendo acani. Kadang kecil ke berdepan kilendo berkayu karis berkuat. Kelam lendo. Ha kata kapur, haba
kren syapang ka temple. Kumnu balapun itena diaka dakimau bakensai bat kijen ai semutha. Puji su laom. Ya kini kie kiba pioi kisngi kinsapoi haba an pensa hamne. Wei mau halor wei pak ya uba an pentua. Te kilakili yang kunung hikan lalu kami kanurlom bat kandon kadak kasin ayu haba kani kan sedang bencia tiulam to semua papinam sya elam bakla nababun kibriu kidwan hat keteng jonga da kabaong ngadei ka bat kaya kalapoy hey wat bo yeki Padhaba piyasno syapang kitma bat kijing wen wat syapir nabakum kini kiai kidai banjia shwa henry kajingkut kan banjia sisndon nang tawlong haki kawai kajat ndriu kanyale persaya kawai pat kajat ndriu bat kawai kahima Kanyale persa yang kawai pat kahima andon kijumai kibasukhay padhat kaleng sabdong kindon kinem seni bat kiklam bat kindon kijing itril bat kidak bakra nerneng henry haswa kane baro kin kemyaki bat kin leben lekho eki bat kin aiti yaki Haki sinapot bat kitatok bat ansa patom yaki hakimat kisir bakila na kebenta keteng jonga kani kandai katabun na kebenta jongki baniang saki namar kata torai halaki baru ban kuslai lapa kumnu banjuba nabangan sa ayaki ya kajing penakir bat kajing start ya tiba an amdon unu nakinong sur jongki ubanla kanya aireng ni ban penyapnya an saai kino yaki wat dakikme kikpa bat kihumen para kikur kijat bat kilok kijo bat ya katu kanemot mati kin priya pin sasya isi habaro nakabenta katateng jonga henry wat wai nyuk li jongki un omdu ei da kajuya sya jongki pin sayo yala kijingin ka gospel jomutrai ka chinya gospel. Dan kepada kami tenang isu. Agak jingsang juga jingkong pop kada dek. Uang yang kini Kristin. Dan ini kepada kami tenang. Baru kilai dok kerumnya bagi pajwa baru balong di missionary. Nama kata ini bantu benar pada yang sablan ajway. Doai putrai, nyikerpa, bagai cengai kerai terwat mata purom sim jombi, karwarangi kejai banai tinot ida diami, bagai penyanyi kajing kemen kebane si juna, dau pres putrai jomi. Tuhan
berkebadai kadeti cungi ngacin karem yangi aman nakapor berkacaka banayu yami kukura kupabakur kublai badan buat pom cukur naman meim nyiki bangi long bakat bangi dan gan kali kami Yoma ontang ye kati suma sukher cemi metagasni Henry yoma duparu ye kati pular John kati embom cukur Nama napa yang Yagi sobenin kong jomen sim bakut Daku bamra penipat yu Jesu lagi bayar Ngikan men ye kati no ya kanong pateng bom cukur Hakating maya pasca Bakunta Ringkat banotangnya bakire ukut hapning Kabane kacing keman makrang ipenada Abani yai wai
Kapan presentasi bagi berkelong kami batas nam jumlah curi Yesus Kristus. Ubalaku ini bapak merta yakni kecimaya. Nama nuhi kami agak berlaiti noayu ulasiem ku dagabayu yami. Ulat tuai ku ulat kejia ulai kesendran umon tersim bakban magani tibaro. Nama kini kelong kami cuna yang kapan aiti na kabenta cantik. Hakat berkam adalah ayah, nasib berkuri, kagabayu berduai berku, ayat kesendran umum, tersim berdi nagani kibaro. Nama kini kalau berkuri jangan senam senam, jangan terkait bersamai berkam cepat. Ya kapan permi nagabanta cantik, bad nagabanta kibapun. Ya kapan mau kipot, tole kini. Ban dan mau yana. Gaji maya jangan gajinya. Semengi berdoa kepada welakon, jangan dikawai jauhkan lang berat. Bukan dah manusia, bagi jangan. Andrei seperti Muslim benar setiadi. Ikna ini. Kapal Thor dari Kong Erika Mary Jewa. Syaban Ai yang kami award. Hai Kong Erika Mary Jewa. The most Reverend Archbishop Victor Dudok. Nampule yang kami saksikan dari Kedintok Kapal Thor kami kemudian. Bishop House, Shillong Beneficial Service Center, John Shillong Archdiocese, Mandurira dan Pepoi hidup di barang ini. Kabar, meninggal kena yang wujud God. From the heart of his daughters, Volume 1, Malakah dari Visitation Sisters of Don Bosco. Ibadai hamor kecilnya menjumlah Bishop Tibet di Rosario. Malapan mi bersisa. Ikan empat berapanya? Bakwa yang berbuat laban teh. Residen mentasi yang tak hidup. Memang tak berkuai, anjok yang berbuat memang jumlah sepuluh. Kajingkerku yang kali mani Paris yang Paris Umbir. Kalau aku harway tarik berai bantuan disebar, dapat kerja naswa. Asal pentepat. Ia direct hardball lebih. O drive dan ringkat papi, dan negeri pan jemput play. Tol play badan buat orang berkuyapi, harga jeng sebun jemu, untas api yang jeng start pen. Penolong lebih kebayang ini yang dikambat pun. Don penpai dikejar jengki syauhi. Pun kedau api yang kelenci ke jeng sebuan bagai jeng so. Uplai badan buat berah. Upah
Badai Nabalki Cathedral Parish East Khasi Hill District Na Kabanca Kacintro Kadenti Kinong Hikai Kum Kinong Suma Ya Kalawai Kitna Uli Kabalami Haunailu Arhaja Abway Ha Kakot Kubo Kayi Istam Ya Kabaki Manisha Kilarai Ba Kadenti Kacintro Bagi makin saya jam jong kesenian. Lasan hari di Reverend Father Kesenang Kapuri Chief Editor jong kayu Kristen, bakunjung Imus Reverend Victor Lindo Archbishop jong Kesenang Archdiocese. Standing up. Kaji kepa Lakarpar yang dongye maksud dan senyang lakarpar yang ada